Kinong yalam jong ka RBDSA hapok ka jingyalam u Presiden uba RB Shadam, ringkat ha ka jingya donlang u advisor uba RR Makdo, menta kasngi ka arpsan terik jeliu arjar arpuar, kila let ya kendu ya kinong yalam shnong jong ka dorbar shnong lumdai klab hoi rembong, halor ban yakran penbej ha ka bayadei bat ka skim Khelo India, naka benta ban wanra ha ka madan kurkalang, ka bahab hapok ka shnong lumdai kla. Ha ka ne ka ju kasngi, nakaliang kinong yalam ka RBDSA, kila let ya kendu ya ka samla Liza Mukti haying sa jongka halum dai klab hoi rembong, kaba kila penkup burom bat kitbok kitriang ya katai ka samla. Ka samla Liza Mukti, kadai kabala yo ban mikmat na India ha ka jingele kai Futsal International Championship, kabala long hari Nepal, kabala wanra ya ka nam bat ka burom ya ka Ribhoi District, bat ya ka jelahi barok kawai. Laban kedau baka samla Liza Mukti, kadai ka team captain haka football naka kenhun ki kenthai, haka Lempung Meghalaya Games ka Basau, ka badang syudep long shen hanong ba Shillong. Kum Ribhoi District Sport Association, kum Ribhoi Darbar, bat Ribhoi baro kawai. Ni kemenlang mapi, ni kuplang ni kene ke borom ke mapi pi mandra, bat nyangai scam kena mandra sisu ke borom. Ka tang bukan mau kene ke wei. Di sabi nanti ya jam pikiran jengai ba bat pedeng kita kijingal nanti berjengai pi kendu sipun kijeng ki ding pungkian bersin kendu de nyoi kita pat begede rang ki mau jam sebab pinang jam sakrang bat sekmat bat kan mau gini ka wei kum ka khun kistan baki barok yuan jalong lang ba ding garku jang bleh